Avelin Janpa Sunpa Chale Nikopa Krista Jalak Sopit Hozose Hichi Ninung Lam to Kisam Kai Bible Tet Guilong Nitin Hamsen as Sozing Kitalang channel hi Tunya Hichi video video se mi wang pa hiwe as chu Hitobang phat pa hi kui mazo se na mu zo lo hi achai chanren tunya in sei khom diu Bible chang dei lan cho hi le Pathen lengam jum chang tulem Hitobang som le thom chang som le lia bat som nga Hijongle van lengam chu lo laya kiselgu thillu tabang ahi hichu mi khatawen amu do in aseigun chule kepa ta in achin ani zo si azo in hichelo chu achon ahi chule van lengam chu sumko ve mi tui ko chang pata hola tabang e ama chun tui ko chang mantam ta khan amon chuin achin ani zo si azo in hichu achon ahi chule van lengam chu len khat tui khang lena kisat ngatin ngatang hui khoma tabang hi ichilen chu adim pha nen mi hon wau kama kai don hiko ma chun tawun apha cha cha leng komun boma khomun apha lo chengsi apai tawe hichbang nga chu wanui leiset kichai ni jongle chu te ding hi wan tilte hongun ten mi chon phala a konin mi chon si la khanon tin amo chu hlum sunga aselot dingo hi hiko ma chu kale hagil om ding hi ati inangai tu diu point ho tra hele Pathen lengam athopi dan le aman lo dan chu itabang hitam ibola amudo ho chun ani ago zo sia zo do wa hi chu nei dinga akicho ham Pathen lengam hi ai ho gel bang alam pi be ai poi alam pi zo le alu na hlom cha hi amudo hon ipitia cho ham leiset menthan hausa na nopsa na ho zo si le lungai cha ho azo do ahi lo le alheu chule ada la wa Pathen lengam lut na dinga ahin ho aphat ole athanei sun ho mangcha aki cho ahi lo le a ho lo chule abui pi ohi pakai Jesu alengam chu thilse kai zo se chung amasapi na hol diu apoi mo da nei se pi ove me chu bung gop chang som thum le thum ahi wangin amasata in Pathen lengam le achon phat na hol ma sawen chuting hi cheng si jong chu na ke pi be ding ahi Pathen lengam holding chu Pathen nong zui ding Thutah hawa kona alung lam le alung gun holwa Pathen dei banga hin ko iman diu chu Pathen lengam lam pi zo thei diu chu hin tulema ko ni mo do be thei diu chu hi le wan noi le si ki chai ting ni chon pal a mi chon si kila khan ding hi akimut che nim chu te le aki ko tam ta la len do ai zaw diu hinam so pi tu nya nangin Pathen lengam na ho hinam nakimo hitam hi chi hichu nei na dia leinop sa na ho na da la itam ole nang dei dia hin khumang ding zo na thanam tun son hen na lampi zo sanga ai le so ti ho Bible chang ho ko nin jong ake che sel tai wanoi thil ki ti pot pau ta sanam phat thei na ho zo se hi amang thai ding nen chu hi aton so na hingjing to ta na ho hinam to ta le lhagaova Pathen na ho hinam Pathen chu ai ma dei dei dan na ho thei hinam pakai te jong lo han to ta nei lo le ahom kiu chale Pathen ai hi lo hi ama lo se chu su manga ding a hi Pathen lengam lut theina ding lampi to ta hol nom zo se anuya description le comment section a link a kon hin join ole ke hon ke man cha dan ka hin sei piwa ke khop khom na group ma ka hin et dio hi tole ai hon pachomi sau le subscribe otin ingai lui loi pai in so mi ho zo si zo na share otin nitim no noi ham se na so jing ho hong kyap de jing ding a hi phat hi ki no mong hai tai no ani khulai thil so gel do jingen Pathen to te aling alen ting mi himin ke khungai thei lo hi phat ki jan pan hi ke cho lo tho lo le inei zo lo dio hi tai Pathen ai ma pui jeng taw han va sortir en gueule, l'université pour le sabbat. Oh là là. Все продолжает, он уже раз, два, три, машины ставит. И что?
Друзья, добрый день, это Евгений Щекин, вы на канале Еще Самара, группа ВКонтакте Еще Самара. И тут потихонечку начинается ликвидация последствий большого потопа на перекрестке улицы. Ну там Елизарова, тут Победа, а здесь я не знаю, какая здесь улица. Вода потихонечку начала уходить. Буквально минут 20 назад вот где я сейчас иду, это было все в воде. Трансляции можно посмотреть. Онлайн-трансляцию можно посмотреть в группе Еще Самара во ВКонтакте. Ну вот так вот примерно было. Так, Анна пишет, а под мостом что? А под мостом сухо, все хорошо. Я тут разговаривал с ребятами. Вон там машина у них 14 прям затонула. Если кому интересно, можете посмотреть трансляцию. Можем еще в Самаре группе посмотреть. Когда с ними разговаривали, они говорят, вообще за минуту все, вот вода прям раз резко поднялась. Они быстро отсоединили клемму аккумулятора и вышли из машины. Машина до руля вода. Представляете? У нас в подъезде. Что уж говорить об улицах. Нас все затопило. Это все вода. Вот так вот.我们真的很奴哎，完全没办法叫。还有交人82928。
Oh, das ist Biegen. Not go to Ogden's floor, it's got flood damage. There's no, huh? See, we should not be on the roads. No. What is it? The actual, Oh my gosh, but we didn't know it was gonna get this bad. that red car. This is bad. But this is the worst part. I think this is why it was so slow. Got my car raised up as high as it goes. It is a lot of water.
I gotta get all these plugs out. Is it bulging? It's gonna break. What do we do? Just move! Get back! Video! Archie, come! Archie, come! Pretty intense. Pretty intense.